Niining maong pasumbingay gipanghimugatan ni Kristo nga mas importante sa Ginoo ang atong buhat kaysa atong pulong. Ang buhat ba mas importante kaysa pulong? Importante man sa nang pulong pero mas importante gyud ang buhat. Mao na katong anak nga laki nga niingon, "Oh, moadto ko ron, mo trabaho ko sa parasan." Pero pag actual di ay, wa day mo dayon og adto. Ang usa sad di balibad, di ko mo adto, pero ni dayon di ay siya adto. Nya kinsa man kuno adto ang nakakuan, nakatuman ang mibuhat, dili kadtong misanong. Kita ra ba dinhi kusog kitang mosanong. Ingnon mo ron ako, higugmaon ba ninyo ang Ginoo? Sa inyong itubag, gugmaon. Inyo bang isalikway ang yawa? Ayo kayo. Unyarog na ay tao nga mi-rape o mipatay sa imong anak. Unsa man, higugmaon o dumtan? Sige. O wa na, di na mahimo pa diroy. Mao na yatong kinaiya. May lang ta mo sanong ba? Pero inigbuhat na, inigingon, higugmay mong kaaway. Wa na. Pasaylua ang nakasa nimo kapituan kapito. Awa na. Pagpakamatay para sa imong higala. Awa na. No? Mao na, kinahanglan gitarog buhat. Dili ning pagsigilag simba, dili ning pagsigilag misa. Buhat yun. Kanang buhat ba nga makabuhi gyud patay ba? Nya makapatay og buhi. Mao na diri sa atong unang pagbasa, giklaro dinhi sa Ginoo pinaagi ni propeta Soponias or Zephaniah. Niingon siya diri nga sa akong bag-ong bukid, pasabot sa iya ng langit, dito sa langit, wala na didto ang mga taong mga bakakon, mga dautan, kana mga pagarbuhon. Ang tua didto, pulos na gyud musunod sa akong gusto. So di siya magtanaw unsay atong kahimtang prostitute, mga korap, mga tax collectors na korap man, mga kriminal, kanang mga mamumuno, mga palahubog, di na mo importante niya. Ang importante niya, bisag palahubog kang andam ba kang magbago, bisan og rapist ka, murderer ka, andam ba kang magbago. Si San Pablo baya, murderer baya na siya. Gipatay biya niya si Esteban. Hinomdom mo? Awa mo kay hinomdom. Na sa Acts of the Apostles, siya mao'y nagpapatay ni Esteban. Nya pagkamatay ng Esteban nga iyang gimanduan, gihurot gid niya lutos ang tanang mga Kristiyanos nga nagsunod sa Ginoo. Nya kay di naman niya teritoryo ang Damasco, nangayo gid siya og kanang kasulatan gikas kadagkuan sa mga Hudiyo nga allowed siya nga mugukod sa mga Kristiyano lahos pangadto sa Damasco. Purti gid niya kabangis kana San Pablo. Nya nganong nahimo mang San Pablo? Kay ang instruction ni Kristo ngadto nila ni Ananias, higugmaa na si Saulo, tabangi na si Saulo. Sa unsa mo na Lord nga mao man nagapsigig patay na mo. Ay nagreklamo di adto adito. Tabangi to. Ana. Di nahimong Santo San Pablo. Ang punto day karon, ang Ginoo nangandoy gidi ay nga ang tanang makasasala maghinulsol. Nya kinsa may unang agent aron maghinulsol ang mga makasasala? Kitang nagsigig simba. Ayaw pagsigreklamo anang imong anak nga tapulan kaayo. Unsa man nimo? Ipaduol ang Ginoo ngadto niya. Nya ang Ginoo kay di man magyaw-yaw. Ang Ginoo kay dili man na magsigi og tagaw-taw. Magsigi ra man naghigugma. Kanang imong anak nga tapulan, sigihi og higugma. Sigihi lang yun. Niya ay lang yung yaw-yawi. Di ba malipayon kay na inigabot nimo? Anong di man mumutuo? Niya kay malipayon man siya, magsige na siya og paminaw nimo. Sig paminaw.
Nya kay sige mo siya paminaw nimo, hangtod nga nakatuna niya ang imong mga nindot nga mga pulong. Ug diha na nisugod siya pagka usab. Pero sige kag yaw-yaw, oy ang suod sa iyang utok. Yawa, ikyas ko dinhi, biya ko dinhi, amo na adto dis barkada. Musuyop ko. Pakiton ta mo, bati makakuy ayo. Sige, pruibahan akong wa jud koy ayo. Ana. Amo na siya. Nya ato nang buhaton, inyo nang buhaton. Na ikaw lay buhat pa dir. Di sa ko eh. Oy, kitang tanan, kinahanglan kita mubuhat ana. Mao mabitaw nga nagmisa ta karon, no? Mao bitaw nga nagsigi ta karon og debosyon. Og mga adlaw, sugod ang atong misa di Galyo. Magbaha na sad bisan pa og naay social distancing, pero kasiguro jud ko nga daghan kayo ang manimba. Kung mo practice lang ng tanang manimbas misa di Galyo sa sugo sa Ginoo, kung mo buhat lang ba? Hasta ning COVID, mawagtang ni. Nga naman, ang gahom sa Ginoo, kusog kayo nga mo suhot ngadto sa atong katilingban. Kung kita ba, magsige lang tagsimba, nya kanarang yung tuo-tuo, nga mahuman ko ning siyam ka kadlawon, na ako'y madawat nga grasya, kung kutob lang kita diha ba, purtig yung laina paminaw. Kanang sige lang kita pamasin nga, basta mahuman ko ni, naagi ni grasya, para ato ba? Huwag kita magunahuna nga, musimba kog maayo karon kay unsay akong kuan dinhi, unsay akong makatunan, akong ipaambit ngadto sa akong mga silingan. Unsay makatunan ako dinhi sa misa karon, daghan jud kurog makatunan ani nya ako gining suwayag puyo, kana mo'y sakto unta. No? Nabitay ni share nako karon, ingon siya nga, Father, ang katong imo bitang gipamaligya nga slots, kuha na kayo, kana ganing ning, bisan og naglisod kog maayo, tungod kay gusto jud kong mo share, ni share jud ko. Karon ko no, na ako no siya na, kuan, na ako no siya na dawat nga taho, nga, na magod siya dawatonon gikan sa ilang kompanya nga dugay na jud kuno na niyang gipaabot. Giingnan na kuno siya nga next week sugda na kuno og hatag ngadto nila. Nya matod pa niya dako-dako gini pader, daghan gining grasyaha niya. Tungod lang kuno adtong iyang paghatag. Buhat ba sa kaluoy kana bitang gitawag nato og bahalag maglisod ko basta matagaan ta mo og kahayahay. Bahalag ako'y masakitan basta kamo malipay. Mao mo na ang paradigm sa Ginoo. Bahala kog mapobre basta kamo madato. Gani gi-magnify gina ni San Pablo ug ni San Pedro. Kami maoy na pobre aron mo madato. Nya ila sa nang gisulti, nagpakamatay ang Ginoo aron ta mabuhi. Mga ingon ana bitaw nga paradigm, pasabot bahala nag masakitan ta, bahala nag ingnon tas kalibutan nga alkansi ta, basta ang ato isig katao mahayahay. Nya og kana matong paradigm ingnon sa tas Ginoo, adi sa di ka pasagdan, ako sa kang balusan sa gusto sa nakong ibaos nimo. Nya pirmi ra ba gina siya nga 100 times. Pirmi gina niyang i-times og 100 ang atong gibuhat. Di na nato maihap ang mga tao nga nakasinati niining maong grasya nga kun kita magantos para sa uban, ang kalipay sad nato nga ihatag sa Ginoo kana sang pilo-pilo nga kalipay. Nya kun mo pasaylo ta sa atong isig katao nga nakasaangan hinato bisag unsa pa kadako sa sala, wa say limit ang pagpasaylo sa Ginoo nato bisag kapila na ta nakasala. Og ato lang ng batunan, wa gi maimpierno nato no? Yun na. Sige, manindog na ta kato mga langit nun. Mga igsuon, ang niining panahon sa Adbyento, maghiusa kitang tanan sa pag-ampo ngadto sa Dios, uban sa mapaubsanon ug masaligon nga mga kasing-kasing moingon kita, umari ka Jesus, ayaw paglangan. Umari ka Jesus, ayaw paglangan.
Nga ang Ginoong Hesus mohugpong sa mga espirituhanong hatag sa Dios sa atong Santo Papa, mga obispo ug kaparian. Magampo kita sa Ginoo. Umari ka Hesus, ayaw paglangan.